Who speaker kalome irem tina in kadima number paruk na le som pasari na he house zom taka member ten thanem ngai taka an comment an soite uluk takin kalo ngai tha Who speaker kain bot saida na chuan kan member tena an ron respond zona te pon yang chu khang kha ka thei ang angin kan changa nga kan ram tan kan kal zel na ta na thil tu poi mo te karon soi bel bok don ani Who speaker tun tum assembly budget session hi ti hian kan lo thua min ti hlim tu deuh mai pakhat hi oma hei zani na po zan tlai lam alo ni to a i veilam mi te hi an han ding chuaka until han soi thin dan te kalo ngai thla a karil ruwa om dan taka chuan kan no pan laia kan ngam lo kan ai u ten min han vela kan tap thangam si lawa ina kan ho kan nu le pa te bula alung chewan kain kan tap ta hamang deuh hianin an sarkar lai an soi ngam si lo ti an du CM kalta te ne na thik pon ti ngam si lo kha rampa chan chang pu du ma sim na nuai hian in le bo vak mai te ngan ti ni ber hian ka themaya nuom hian ti ni an lo ti thei lo an sarkar laya ti an du si khang te kha kan ti thei nge hi an du din ka ria don son po an nuom le in ka ria Who speaker puarem chakma tui chong bial tu MLA zom takin reson bu fai bu king lo chungchang aron soya hei hi member zom takte zona dang ne na in lalon tam tako ma ti hian ka chang thazel mayanga pularam liana pu pa pu ya lunglei not MLA in hemi right to public service act 2015 na land revenue big chungchang aron zona khan right to public service act 2015 big hi DPNR notification ni sari tharuk sang ni somni pan hi khan ti chuatonia hemi big a hian in land revenue hian service sompalia te kan ti tur duan kan lo puang chuak to ani a hana in register kherkha angai lo ani pusing un lian chunga longtlai west bial tu zona pas chho khan lutuk hanti big hanti la hi ADC area ania hei hi chu chan film khurangai view maya I kan member lo hemi Aizawl district a Aizawl khopui chunga ani mo ko da service chunga ni kha po kha karon chang le don nia ne khami zona kha pi bravo I khan khatiang deuh tho kha aron soya wang khan kan lo ti kop deuh ani pu silin sanga ser lui bial tu ina hemi na Who speaker kan minister kan tle min uluk de se kan ming min thak sak ringot maya kha pi provide po kha aminga thaka ke kha kan ming min thak sak le ole nie hela hian engemo zia sol pal alo omani ser lui bial tu zona na thiele khozol malak na omem hanti la kha digital india land record modernization program noya khanin na thiel bi ka hian khoruk le khozol bi ka hian khonga survey turati felani towa khami tang khan cheng noi za somru pakua le singli sang hi da ani bok ani tin online tax payment ti po kha system hi hei Aizawl district IMC area te chuan kal pui ania Mizoram pungpuya kalpui tura malak mek ani tin azona dang survey outsource ti po kha zona atam le maya hengte po hi zaw de han chan hi achak oma tin sarkar ma sa in manasa takin lo la to hanti lai te po khai mi survey outsourcing bi ka hian ngo phurna kan la ka tang khan ka thei angin kan zui ngal chara tuna hianin farm som pasari in he
EOI expression of interest hi anon changa tuna hian an EOI chante en fel turin sarkar a in buat sai meka arang theyang pera hemalak na hi kalpui tumani tin stam ak kan present tumpo khan member te tangin zona aron luta film khuranga iziate khang film khuranga iziate po kha kan sarkar hian uluk takin angai tu mek ani puram thanmoya is tuipui bill to MLA in surveyor in dailona aron zo po kha tuna kachan na khan akovar thei mai tura kangaya hemi chungchanga hianin sarkar ma sa tang khanin surveyor in dailona hi an lo soifo to thina hausa ngei po hianin lak ni ro se ti te po soyalo om to thin ti te ka hria a amoro chu man mo ta kalpui theilo na chan te po omaniange tuna hian surveyor thar timayang songpanga laturin ruamhanna siamania DPNAR te finance lama te po hei hi ti fel to ania reivak lawa hian surveyor songpanga chu kan la theitura kan ngaya tin ka soi to ang khan empanelment survey outsourcing agency ten ti tak zetin kai hruai na momal tak nuaya ramte vele khatiang chi sang sang ka anan kalpuyanga voin nia mi puimang ang tak tak an ramte du si te hlei thei si lo te hi muan seum em em ma kan ron an thazo ka ma kan lak chho thei ka bei sei ani tin puviel zai thanzama Aizawl West MLA in house pass ministerina azia kherlo chuan mi puine na pek theilo ti kha uluk takin pu speaker ka ngai tua minister kan ni chuan meeting te atama min hudu ten tama khoi khoya mo kan te ya house pass kan zia sak kher nga ya amamo ten he na pek ngai kha ka ngai tua wangwanga heti hi chuan mi pui har san na kan siama chu mai ba ka kan poi mo na kha mi pui ma hen kan so ni ber hen ka hia mi puiten ol samzo ka house pass minister zia kher ngai lova an lak theina tur khan February tha atang khan he thil hi kalpui ani tin puage ginzala la champhai not MLA po khan outsourcing agency chungchang kha aron zo ta kha kha mami ka chan na tenen khan ain la lonin ka hria tin pu vimal som tluanga lunglei not MLA khan Land Committee chungchang kha aron zo ta apoi mo khop me pu speaker Land Committee hi Mizoram Land Revenue Act 2013 section 46A hemi nuai hian Land Committee hi kalpuyania district level a chon deputy commissioner te chairman ania amor chu sub town kan ti e khatia kha chuanin civil SDO te po kha chairman an lo ni maya tin village level a chuan VCP kan tiang chi te po kha chairman ania hei hi chak jok le mumal zoka kalpui ani theina turin kan lo en zuyang tin puvimal som tu khan stamp duty chungchang te po aron soya he stamp duty kalpui tur hian sarkar po thei top choin ma alame kani tin purba rumoi roite hachek bill to MLA khan stamp duty kha aron tok deu zau maya 3% a han zuan dor mai chu atia pu speaker mason na azuan azuang an ti kha a percent lo tli mom ka ti 3% po ka sanga an ti view mai chuan azuan azuang mason na an soi kha eng ang taka percent sangin nge mo an lo zuan pui le ti te a ka ngai tu na hen oma tin helai henin pu speaker han soi fia du kan nei a omani hey Land Revenue thil phei chu pu speaker dan le dun thil he tam khopa hriat rei lei thei lo thei pato pa kan in bot sai po hi dar kal khata kal hi chon kan thei ngil deu duk zel mai nia enge mo kan han tong ba de wani pon min lo hre thi manga process and granting of mutation transfer of property section 90 of Land Revenue Act 2013 rule 27 of Land Revenue Rule 2013 section 129 of Land Revenue Act 2013 hei hi
Congress Sarkar hun lai khan property registration sang kha zakwa pariat ak ina asoi angin ram in lei chung changa mumal taka aram khal tu tele alei tu ten joint statement ang deu siam ni ro se mumal taka in register ni ro se ti kha Congress Sarkar hun lai khanin ti turin notification an lo chuatwa amaro chu an lo tingam lovani chu pu speaker hei karon thur chu khem chhan oma heng kan malak na mi puitan kan ramtan na thatur kan han ngai tua 3% te hi asang deu lomi kan han tia mi puite a mak that nana kan han soi hi karil rom dan chuan nak tuk tu le thleng turian nak tuk kan ban tanga nga ya chu tiang che chuan sarkar ma sa te hian hetiang ko nga hianin step tha hi min lo lak pui thalo le mai a ke ni kan zuan dur alo nga ya ni hi thil thanut che tur chuan ti hi karon soi chu tumna ani tin pulan bon pu punte kan MLA khanin leng teram chungchang kha mami district ko omani ti thute leng teram nei tu te hian an registration an land lease an LSC periodic pata heng registration hi mami district chunga oman ya wangin mami district in register rose document khulama ti rose ti kha pu speaker thilpoi mo tak ania kan lo en zui don nia tin pulal chuan thanga Aizawl South True MLA in check bok ram engtia chin fel tur nge aron ti kha apoi mo khup maya department lama thok tu tenen te po he thil hi kan soi ho na sakhup maya he check bok ram hi sang kha zakwa som ko pasari sang ni pan hi sang ni som ni pakhat te upload angchia siam chho zel kha ania plot sang kha zathum som ni a oma biga zanga som pali borvel a oma somi check bok ram an siam an khoi lai sonin ti mai te ang cheng noi som thum pasari vel kong lai nan te le khatiang na tho nan khan an mangani pu speaker helai check bok ram hi issue poi mo deu mai ania check bok rama aram nei tu ti mai te ang ram lo en kol tu lung oi lo te pon ke ma po ko office ate mingron mu a kalau chandana chuan he thili chu solai abial tu pulal chuan thanga pon a vmm a keile pu chuan thanga nen engemo lung oi lo te lung oi lo na ngai thaturin kan chief minister po mu atu chuan kan mu do ni kan tia eng po ni sela department lam ngai dana chuan dan ang takat hil kal pui anga timayang record ania chumi rol chuan ril runa lung oi lo te anom miaw wangin hei hi chu sarkarin an ril runat na te angai thak sak chhozel don ani tin puti bcl ven chunga Aizawl West 2 West 1 MLA khan stamp duty chungchang te po aron soya thanem ngai takin alo hlemaya tin digital india land record modernization lam fu varve DILRMP ti mai hei hi ani pon maso malak na awam wong ve aron tia ni January ni som pakwa khan land resource Ministry of Land Resource Secretary P Nidhi Khare New Delhi khan ka zumwa officer tenen kan meeting department enkol limlot kan dia kan siat na te athui lem lova anni khan thatakin min lo brief UC submit ngai ang chi te kan thlen chin te min lo hrila Mizoram ka thlen vele arang theng berin hemi project chungchang hi review meeting te kan neya hemi bi ka po hianin chakzo ka malak thei kan bei sei ani pulal chan damaral te opposition leader in thanem ngai taka he land revenue malak na te aron soi khanin trong kam pakhat aron manga kan minister hian he land revenue hi atui chille in ka ria ti trong kam kha aron manga kalodon sondana chun ka tui chil po ni miu emon le ka thin lung hi pu speaker arum fo thina ni mo phur na sang tak ka ko wa hian kha ani ya
chem sen lek mai du na ang chi te tran pui tu nei lo rung vong vong te chin fel tur hi atam khop mai tin progressive tax aron soi po kha ni lo thra thiam ula progressive tax hi kan sarkar ma a kan tiang tia research uing ang po a policy a te po kan lo da to ania he progressive tax na soi tum bera chu ram biga khat nei tuin kum khata cheng za choi ta se biga ni anei chuan cheng za ni plus cheng som panga amo revenue rules sina asoi ang khanin aram nei zawa zirin a tax choi tur kha asang zel don ani khati ang chi khatuna sarkarin ngai tona seng me ka amoro chu an azo chi lo mi puina min zo mi ami malang te po min zo thin len ceiling ak kan ti ang chi mi pakhatina mo chung ko khatina mo aram nei zaw thei zo ang chi khachu kan sarkar hian angai tona aseng ri lo ani tin pu speaker kan opposition leader khan thanem ngai takin set rana chulani aron tia kha tong kam kha aro pui ka ti em maya hey department dang te chuan poisa kan donga central chu ti za chu min approve an tia ke ni chu khatiang vak kha om velo eng zangai kan khon khom thiang eng zangai kan thin don kan in tia tuna po kan budget thar sang ni som ni pali chu ni nga hian crore som thum collect turin min tia heng te hi kan ma a omania zoram mi puite in pek na zara kan thin ngei te po kan ring ani tin aron zo le na pakhat compensation hemi land valuation kan han ti te le khatiang min compensation an lak hianin sarkarin chanve turan em tia khan the Mizoram Land Revenue Act 2022 section 75A a hian temporary pass te house pass te stall pass te shop pass te periodic pata te le land lease khatiang amin compensation alo la khan sarkar ne na 15% an chung lut ve ang an tho ve ang ti kha sarkar ma sain lo pass to ania hei hitun kan sarkar po hian akal pui zel tura ka nga yani tin kan leader kan chief minister pulal du oman white bridge chungchang buk na dik tulzia aron soi kha atong kamron man ang chia khan kabula ku chan zo buk na dik tak mang thei tur tho pui tur i khelwa mi tiang dewin miron frila donson a khe omang reng view maya mo purna asang sia chubi rol chuan nikozi nga khan ka tho pui department lama ka tho pui tenen mon na veng go down white bridge te kan vatlo report a chuan an record thar bera chuan mon na veng go down white bridge so alo dik thlapani tin pu speaker he thil hi an thil pakhat lo soi hi house zom taka hian soi chu ka duwa amaro chu kan ram tan in enle na poimo tak nia ka nga ya vai bu fai ron phur tu te bu fai phur hi asot ngai meu lo ti khan lo soya shia tan nom rolin anuam vak chuang lo a chan chu phur tu te khami zo kan om ve cheu thowa khang te kha voinia kan ram athil theng ania tin kan house leader in ram surrender chungchanga 30% 40% tilaya khachu athanin karon chang donia pu speaker hei apoi mo sian ya hun kalo mangrei deu tani pon min lo khethiam la malak na reng reng a hian malak chakhingai khopin ka ria hetia mo phurna kan han lak veta ka hen tekhin deu pakhat karil roen lo langa traffic jam ang deu hianin minister mo phurna hi tekhin na han soi kham ka duwa helai lambol bor vela hianin motor muang te wa kal chuanin zarkot vela sa chuan ading het viawang amaro chu heng lai vela chakpa ngai taka kal chuan zarkot vela chuan motor khat chak vak lo tlanang chu tiang deu chuan minister te chief minister te kan tho muan chuan
ram ma so ne lo wa han muang don tak em ti te hi i a ka ngai tu na samaya mai mai thei kan ni lo lim pui chi avan ni lo tak em minister ni te hi tho fe lo ngai ni ke ni kan tho muan chuan mi pui te tan phei chuan thil hi awa han muang don tak em ti te hi a he hau zom taka hian ka soi duwa tin len revenue bi ka kan malak na a lo thin theinan chuan kan vai mai hian zoram mi pui te hi ril ru in hong taka kan hi angaya tin pu speaker karil ru lo lut le pakhat chu land reform mi kan rama a thlen lo chuan eng ma son na ma hi akal tak tak big lo wang ti te hi ka ngai tu ta ni he ram hi kan lei lung te kan siam fel kan chin fel lo chuan kan ram ma son na hi avan thuan o brei don em ti hi ka ngai tua tin zo na ron kal tur ka ngai min zo mi lo pakhat chu Assam Rifle ram chungchang kha ania hemi Assam Rifle ram kan ti a barak pui ber kan ti Assam Rifle hemi feel om na ani meng chu lamol feel om na hianin kan chief minister kan house leader khan ron soinwal to a ram nei somnga palian oma mi som paruk te khan an surrender angina ngai the som pathum in an surrender a som pathum kha chu anei tu in report lo an nia lain surrender lo som thum pariat an oma heta mi som pathum an in surrender chungchang a hian central OMA chunga po lom thu ka soi du a ai surrender timayang an ram surrender te po hi sarkar minga lom thu soina thuziak pek te po kan rel to a heng la surrender o mi som pathum te mi som thum pariat lain surrender rem chang lo te po hi kan la kom zelanga tin pu speaker hemi chungchang a hianin soi vek rem lo mi pui khiata soi chu vek rem lo omani ti te po i min lo khiat sak don nia pu speaker ram leile in khal thu a hian har san na tok mi mang ang tak tak hian tam maya voin nia demand ka soi don ka present don wang hian department lama ka tho pui te ka nge na ram in leile khal thu buai kan ti to ve kang ti chu kan soi thei mi lova amaro chu ati tlem theinan tal mi pui awareness atan ti in nimin mars ni som pakhat sang ni som ni pali khan land revenue and settlement department chuan mi puite ne na film khurna tur thu a chua chu kan share chuk luk nge pu speaker i phalna in ram leile khal chungchang mi puiten har sanna le boina kan pumpel theinan he khiat ti nei chuani pakhat na ram khal tur chu dan ang taka khal thei ani nge yem dan ang taka ram pas nein thu boi la boi aw mem ti ram khal tu le alei tu turin an fin an chian ma sangai turani pani na ram khal tu tur chu dan ang taka ram khal thei tu ni nge yem ti ram lei tu turin a khe chiang turani pathum na ram lei tu tur chu dan ang taka mizoram chung ram nei thei ani nge yem ti ram khal tu tuina khe turani palina ram lei tu tur chuan aram lei tur omna mun dik tak a khe chiang turani pangana ram in leina thuthung sel di chu registration act 1908 noya aram omna bial tu sub register officer register turani parukna sarkar in puiten he na rama pekin boundary pillar an phun ngei turani ya danin aphut angin an ram chin po fel fai takin an hung vek turani zia vek sen ani lova he khang te ka pu speaker voin nia kan rama hian ram leile khal thu boye tamlu tuka kha thanem ngai takin department lamten an ron buat saya an chunga po lom thu ka soyani pu speaker thanem ngai na sia tuna hian ramte le hemi a digital lampang ang zong te ponianga drone mangaram te ponianga heta hian in scheme pakhat suamit wa antia hemi survey of village abadi and mapping with improvised technology in village area ti hi Ministry of Panchayati Raj malak na nuaya revenue department hian thingtlang khuwa zathum som pakwa na kan thok chhodo na
chu ta chuan khozan hi som panga a drone van chung sang atanga drone flight kan tiang chi kha kan ti zo to a tholo na drone la ti velo na mamit ser chip le na thial alo omani hemi chungchang hi ni som pakwa thani sang ni som ni pali khan secretary ministry of panchayati ra sapo dio le tarin marun la chak turin ngen na lekha te po ka the lut thlato a lunglei district a tuna hian ground shooting ti me kania hei hian na tumber chu thingtlang a chengte rampas kan ti mai khatiang kha an nei theina tura mala kania khatiang rampas kha an lo nei chuanin benglon lak nan te po khatiang pas kha i an mang ve thei don ani tin o heta hianin DIRLMP kha kan soi to kha project ania hei hian component chi sang sang ania a component poimo te chu survey and resurvey computerization of land record digitization of cadastral map linkage of ROR with cadastral map computerization of registration integration of registration with land record modern record room hemi malak na hi kan ramtan hian thilpoi mo em mai ania record lui preservation of all records kan hanti te kalpuya nia Aizawl district bi ka hian rampas nuai khat sang thum za thum le pathum khang kha i record lui en fel ani to a connected paper sing khat zariat le som pakwa scan zo to ani bokani pu speaker he malak na hi atang kai na em chu land revenue ina document rampas te alo kol ang chi kha scan na ani mayang chu khatiang zong te po khan soita ila khatiang kha uluk tak kan lo scan chuan karampa sabo khonge khonge file om ti rei tak tak kan zon thin kha he malak na hian aron siam thadon ani tin pu speaker hela hian thilpoi mo de mai pakhat han soi le lok ka duwa hol ngo hun ram ma sonin state revenue training institute din turin sang hi som poriat khan mizoram sarkar le hol ngo hun oime ten in rem na thu thung an lo zia ka ni som pani thani sang ni som ni pali khan ko office an ron kala hol ngo hun branch oime te tunge kan ni eng ang mi ziang e ka putti kha an rewak lo ani mai theya min hutur kha min hu em maya kanan in bepopa kanan ti hota a borok zang khai tak nein kanin thenta kan lom tlang viawa state training institute hol ngom huna sak tum hi sarkar ma sapo khan thei pato palo chu to amaro chu an tum bangten an lom che lawa chu mirwal chuan anin dor dana khanin thuin huwak lo khan an lo in dor thin ani pu speaker hei ka soi du ni he hau zom taka hian hol ngom hun khotlang ram zau thatak mai training institute sakna tura sarkar ina kan kuta kan kol aram sarkar kuta om hi hol ngom mun mi puite ril ru lo mang ang lo sela sarkar in kan tu manga kan ti thei lo ni chuan khotlang mi ten he na lan le thei lo na engma har satna a om don lo ni ti kha min lo hiat sakse tin pu speaker ka soi tong khan land revenue hi sarkar ma sate kan hek ang zong pun kangai chung lova mo phurna kala ka karil ruwa thodana ni miawa in tlu lek to fur khat po dai zo to me ulo e ong rob deu to tun din le ang dewa hian kangai ni a thok tu then khat phei chong kapu kan department ni changchui wa van duai ve mo le te pho min ti ni amaro chu kan bel chianga kan ram ro hlu alo ni na te ka char chuak zela he mo phurna ka chang po hi ka chan om tak nin ka he chho ta zela ni tuna hianin Aizawl bi ka hian Aizawl district kan directorate to oma tin district a om top maya khang te po ka pu speaker kan en fel chho me ka directorate hian ram pas lo siam ram te khatiang ang chi kha ative to lovanga Aizawl district po hi not le sau ta te kan thenanga SO pakhat ringotina
Aizawl district enkol te po hi SO panhi te kan da anga a thei phei chuanin senior ASO te po kan da anga technical mi te po kan da belanga directorate hian an tho tur tak ar supervision ang chi te monitoring te khatiang kha an thokanga land revenue administration fu lo chho ta zela hi kan ti fu chho thei tur ka nga ya chutiang chuan district dang po kan kalpui chho thei zel hi ka be sei ani tin pu speaker thil dang le thil poi mo tak mai stamp duty te po kan han phara he hau zom tak hian alo pom to apom ringot kha atok lo na sa maya administration siam ngai atam khup maya chuta chuan civil SDO te po hi ngo phurna kan peanga land revenue act section 6.1e in provisional alo da to angin civil SDO te po hi khatiang lam ngo phurna kha kan peanga chuba ka sang ni som pare khan GAD in study group on strengthening of civil subdivision in Mizoram 2018 in alo zir chian to na chuan civil SDO te hi revenue kai noi manga tangkai le zola thok thei turin ngo phurna alo petoa chuba ka civil SDO te hi land committee chairman an ni sa bok ani civil SDO te hi sub registration officer anga kan appoint thei chuan registration act sangkha zakko pore duaya khami stamp duty kan ti te registration fee khon kan tiang chi khim khang konga khan chak takin sarkar kutke an ni chho theyanga an ni tan po an ril ro omram tana an tho ve du ang chi an ti hlo tin theinan te po kha thil poi mo tak ani thei ka be se ni pu speaker helai bi khi ka zo har lawang ka soi tong khanin soi mai nei kha ka hlau sia pu speaker ram nei thei dan chung chang a hianin khriat tirna ninga thani sang ni somni pali khan department in kan chua Mizoram chunga ram nei thei te chu Mizoram a cheng het an chung te kum sang kha zakwa somnga January ni somni paruk malama Mizoram lo cheng to te emo India ram president in India constitution article 342/1 nuaya Mizoram state tan big scheduled tribe atana apuan te khang kha ania tin pu speaker tribalin non tribal ne na ram alhan chong thiang lova non tribal ne na ram alhan chong thiang lova tin Mizoram tribal po in Mizoram po na tribal ne na ram alhan chong thiang lova ni tilaya kha he hau zom taka hian kan soi lang le du ani tin corruption do na atan ninga thani sang ni som ni pali hian mi thu chu kan lo siam to boka chuk te chu social media kan ti dar chuai to ani tin pu speaker Mizoram Public Investment Board hi en non sarkar chuan tulin hria heng te po hi kan en non don ani tin pu speaker kan rama hian Gurkha community te engemaw zatan oma Gurkha community big tan hian in mun an dil thei na chungchanga hian Gurkha census sangkha zakwa somnga achuang tele an thla te khang ho tang khan Mizoram hian ram nei theina a omani tin pu speaker kan house leader kan chief minister zom takin ram periodic pata te agriculture LSC ang chia te periodic pata khan LSC amo anhan le dong khan aram zong atangin 40% ka sarkar an surrender ngai tinia tin LSCB ka agriculture LSCB ka khan 30% tinia pu speaker he thil hi ka ngai tuana alu thu khop maya kan chief minister ya soi tuang khan land bank te po thatak nei tur kan ni lain land bank du thu samin kan lo nei thalu tuk lo deuh bok nen sarkarin ram apek na anga that taka mang tangkai
periodic pata po ni se agriculture LSC po ni se sarkar ina pek anga mang tha te chu surrender ngai lova ti sak mai te hi pu speaker a tha in ka ria amaro chu sarkar ina apek anga mang si lo te tan chuan an surrender theina la hi chu la ti bo vek lo hi a tul om mange ka ti ani pu speaker stamp duty kan lo phar to ti chakna tan khan e stamping rules hi tuna hian Mizoram Sarkar Law Department a vet turin pek lu ani to a e stamping rule hi cabinet meeting a te phar thei ani huna implement vat ani anga stamp duty khon chungchang po hi chakzo ka kalpui thei ani anga district valuation committee sang hi som helo din to po chakzo ka kalpui tura malak mek ani timo are du hle mai pu speaker pakhat zo ki chu ka tirei lu tuk lo mayang Food Civil Supplies and Consumer Affairs demand number 17 hei hi apoimo viu vek mai sia ti zung kan tuma ti zung kha har khop maya eng po ni sela zo na kha pu speaker nimina kan home minister ai kha chuanin kan ne so de ulo mo ke ju siak ka chiar wak lo nia Food Civil Supplies and Consumer Affairs a hian zo na sang oma pu speaker irem ti na in azo tu tem hing kha chu ka soi vek to lo mai tiang arei du tlat hey isu sang kan MLA zom takten an ron soi chok na sa a bukling lo ti te pularam lian khanin retailer pakhat phei chu i bukling lawan lian ti khanin le kha te kha put khera atia kha khan kan ramdar thalang ati chiang viu in ka ria pu speaker ka ngai dan soi mai hi atha a retailer ni na te hi party in du sak na ngai kan kalpui na salu tuka an lo ti digle lo khan party ten kan hau thale ngam si lo te hi kan buai na nar ni in ka ria retailer ni zel tur te po lo in ring ula sarkar chuan adik theyang berin ma ala chho zel don LPG home delivery chungchang te po zo na oma hei hi IMC area te kalpui ania point delivery kan han tiang chi te nuam kan lo tia home delivery te hi ado dal riau mai veng te kan lo oma amaro chu Mizoram puma thataka kalpui ni theinan sarkarin ma ala meka tin booking lo ti chungchang angan pu speaker Mizoram sarkar ya sang hi som ni khan digital weighing scale retailer tin te kol turia perfect to ani digital weighing scale an manglo ani chuan mi puite pon sarkar a hian report mai turani tin legal metrology ti changtun te po hi he sarkar hian angai poi mo em ma thei to pin ma ala chho zel don ani tin card var smart card han tiang chi te pu speaker soi zau tura tam maya atol lamba oin up nang karon mang mayanga tin an ming kalam vek lawang kan ti takna a puwa ro ming liana thorang bel tu kha pon lama omani mo nam hun trangin TV in min lo en tho tur ngai la keraing bil te hi mun thren khata kan MLA enga moza te mun kil khor tak taka MLA te an nia kong chiat wang te longa phur ngai te oma kha department lam chuan konga chiat viau te leyamin te long a phur ngai te hianin special provision kan pe thina ni tin e-post kan ti electronic point of scale chungchang a khan hetia ku jung pui han nem thei lo internet signal om lo na kha chuan sarkarin ngai na thiam na siama retailer som sari pakhat line heng har san nen to ka po roaming lian thorang kha ama nge kha tlanga te po e-post me thei lo na muna signal chian na tlanga te po hang ka kalpui ve tia a kalpui nge yem ti kha na kina a thalak te po min la ron thon sela chutia mi ron thon thei chuan kan la ngai na thiam thei deuh mai thei ni tin pu speaker toll free phone number 1967 1967 a hian retailer a lung oi lo na nei te
tin go down na tanga kan lung oi lo kan nei pon 1967 a hian office awara complain the lu thei ani tin monsoon stock chungchang kha akan soya kha thil kha apoi mo khomai hei tun lai phei chu aminga mo phurna la tu kan ni phei chuan kan ril ru ti ha tu ani chowa monsoon stock kan har sat lo nan sarkar chuan thei tu pachu ani tin bu fai man ti san chungchang te po member zom tak ten an ron zo ta khang te po kha nakina ka uin up na koron soyanga pu speaker hun kam hangrei to lovang mol khang bottling plan chungchang hi pu speaker mani in fak le sakhinga la engma bet lo ti trong kam te hau sunga hian then kharian soi tak na kan siam po hi ka fak duwa mania IOCL chairman hi kapulo bete katia a phone number khat chief minister ka va pe chief minister in a phone a pick up thei si lo wa kein kan ti thavele ka ka phone tluk ka pick up thei chong lo wa a consultant khan min ron phone ta ti khang ka im pe chhota ni kwa khan prime minister mol khang bottling plan hi foundation stone lei tir kan tumak thei to pin kan beya prime minister office po kan phone na sak tak zeta hemi house kan lai le kan chu lai kan thei patop khan kan chief minister nei hen kan phone tluk mai amaro chu ti fel lo deu kha lo oma chu taka chu pu speaker voi ni hian IOCL chuan scholarship DC ne na clearance ngai deal na voi ni han submit felta mol khang bottling plan khu pathian zara kan hon thei mai te po kan bei se ni tin all the po chungchang hi sarkar ma sa te pon thei to pan chua ni kan ramtan apoi mo ma thei top kan chua sarkar mo phurna kan chanda changin I thei patoping kan beya kan chief minister pon me la dong thul phone call la dong thul chutiang chon kan bei chawa nimin khanin ram kan ti mi som thum pasari kan sort list pasari zinga ram pali vel chu kan department how to ten an en fela khang te kha IOCL nen scholarship district lama an ram lo en fel ten en kan en hawanga reivak lo hian aram te po kan ti fel thei mai hi kan bei se yani tin gas pipeline chungchang zo na lo po khani gas pipeline kan ti le voine domestic hetia a cylinder kan man hi ainang lowa gas pipeline hi chu achak lo deu anti mithiam te min sildan chuan gas pipeline mamona adanganga cylinder mamona po he dangdon thobani cholo chhum don taila gas pipeline ai chuanin minit som panga vel kan mamona khan cylinder panga hi chuan minit nga vela asowang ti te kha technical mi te na min sildan ani tin puklimen lalming thanga champhai south MLA in helai hitle min a particular de boka champhai zelveng go down wide bridge ti te har sannaron soi kha kan lo en felang tin bol koi supply go down te po kha pu speaker pu kelal dong liana tuirial bial khanin experience alo nei to na te ani boka ration card chungchang te ron soya khata thu soi han kuat non ka du chu sum sen ti tlema tu ziate in sacrifice tu ziate ron soya ration card kan chin felna tura po hian zoram mi puiten mani thau in en leta ration card dik kan nei chuan kan ramain data dik kan nei don ni ti te po khetlang ta ila a tho me tin achim lam chandeu Dr. Lorraine lalpek liana chinza kan MLA khan kan MLA zom takin zona aron zot tamang renga amaro chu ka chan to na te po khan ka chang nu la lungpher le vom bu go down 200 metric ton hi nabat warehousing scheme atanga sakmek ania tin retailer tele go down in pu ton na ang chi te po tire turin abuk na weighing scale kan tiang chi te po chak taka malak tu mania tin monsoon stock te po ron zota khang te po khatuna hian kan thei angin rom hanna siamania tin azo na ron zo poimo deu mai tui chaklama I ration card siam ve du ten mun la tak taka ration card siam turin ankal han ti lai te po sarkarin ngai to na thei pato pa siama common service center te po ti chakin he thil hi chinfel atumani pulan bon pu punte MLA zom takin BPL status ni hi chak chi ani lo an ti te po kha
a thu a ko le maya ani hi soi ko thiam khopa BPL ni turom tak chu lim tak ani mai tur ni velo tur khachu ni chak velo tur tina ani bermai ome o pu speaker tikhanin zo na tlang puite chu ka chang kim thokhat chong ka hria hriat bel du kan la oma mo bel kan lo mani chuan house bon lama te po lain zo thei zel tur ka ngaya heian soi bel le lok ka duwa Aadhaar card chungchang hi zona tama kan rama engemo awanga Aadhaar card nei lote kan nuala ni heng Aadhaar card hi Government of India scheme policy hnuai chuan ti vak ngai na a lova i Government of India hi na ngai poi mo sia amoro chu engemo wanga nei thengang lote tan state sarkar hian bu fai an lak ve theinan ruam han na asiamang pu speaker tuna ka soi tamjok te kha thil tha kan rama a thlen theina turata na ni karon soi chote ania thil tha om theina turi chuan tor angaya pain kan tor angaya ni nu in naw nei don pon na tur lo chuan naw nei theilo khatiang che khan a tur tu kan ni ve ngam po hi angaya ni kan thil soi te kha kan rama atana ataka atla a lo thin theina tur hian kan vai mai hian a ho sa mo re themo enge mo hi chu kan chan ngam tanga ya ni ti lai hi khenon taila a thome pu speaker tuna hian in ration card bi ki ka soyanga aba ki chu ka soi thuilu tu to lovanga kan state chunga hian tuna hian rikota omdan chuan in ration card nuai ni singriat sang sari za somnga pakwa ration card a oma chuta chuan in alunungin intimai teng ration card kha tatanga mi khingom za chu noi som pakhat singruk sang kwa zathum som pal li mi khing kan omani e o ya hian card sa singni sanga zire som ko pakhat oma mi khing singruk sang li zathum som riat kan oma card pol kan tia khan card noi khat singa zani somnga pani oma mi khing noi ruk singli za som ko pathum kan om me kani card var kan ti non National Food Security Act noya card noi khat sing khat sang khat som paru ko oma mi khing noi li sing ruk sang li za sari som li pakhat kan omani he thila yan pu speaker kan ram mi puiten kan ngai ven em ma ke ngai po TV ate ka interview a kan theang mi puin hena kan puang zara YouTube ate po en tur om zela he thili sarkari na angai tu dan chuan April tha hianin Mizoram State Healthcare Scheme kalpui turania chu Mizoram State Healthcare Scheme kalpui tura chuanin he ration card data hi sarkarin amang don ni ration card data kha sarkarin amhan don wangin card var zinga din mun har sa card bolo om ve chak ngoi card enga om ve tur ngoi mire thei soi pui tu nei lo card pola mo card enga mo om ve turnia in hriate tan sarkar chuan in report na hun a honga pu speaker kan in report tam view do na bokati nimin thleng khanin Mizoram pumpuya sang thum le zanga ti vel chu mai kha report kan la donga tun thleng po hian ala in report thei zela DCSO ten he na veng thren khat ko thren khatat phei chuan VC kal tlang te pon an in report a card var om tur chi kan nilowe ke hi chu kan chung ko hi chu tuam hlom kan langai de ve ti kha chu in thlakhrung mi lovin card pola card enga om tur khan in report turania a final selection ero chu nakina khami food security rules 2016 ina a thang tu tur committee arom han te khan uluk takin an la zir chianga chumi ro chon pu speaker he thil hi e hriat thiam lo pala om theya ani le tikhan in report ta se kat pola mo kat enga mo lut thaturin recommend vek ta se state sarkar in bu fai ko ta khan ala nei si lo chon ti zona po khom theya bu fai an lak thei ma po khan fu e healthcare scheme a premium niam ang chia an lo lu vat kha kan du sak em ani tin food security noya an om chuan golden card te lo nei ve theya kha kan ram mi pui din mun har sa de tan kan du sak em a tin pu speaker kan chief minister hi corona
food security ak nuaya omdu anin report anga engzangen ni dong kan khesilawa thei patopin nangin central food security quota hi min pek bel turin inor mai niang chu te kan in tia kan chief minister pon ain huam zia thu min sil ani tin pu speaker tuna hian AAY chung ko big tan sarkar hian central puina in ration card khata chini kg khat thatin asema kg khat chek som ni pali in kan sem chuak ani tin pu speaker tuna hian go down bi ka hian nikozinga West 1 MLA UTB sil ven chunga tenen sairanga go down sak metric ton sangthum zanga leng tepo kan zuena Mizoram sarkar chuan thei patop a chho zelani tin welfare institution an tia welfare institution and hostel bi ka hianin enge the addiction center kan an tiang chi te khatiang home chi sang sang ang chi a khanin tuna hian home zan hi palin hena sarkar chuan central puina in bu fai man tlom quintal a cheng zaruk ang chi kha akal puya chuta chuan mi sing khat sangli zasari somli pariat kan tuam meka khatin in bu fai quintal sang ni zan hi som pan hi vel hetatan hian kan semral thin ani pu speaker atop lama chuan Mizoram sarkar hian bu fai leidan hi lom lian tak tak a oma pakhatna chuan food security ak nuaya bu fai aman lo kan lak te tin food security ak la tu in dai lo te ta na tight over thlatin sing khat sangli zakwa quintal kan lak te baka kat var ho tan hianin aman towin khatin hian quintal sing li tanga singa vel hi kan lei thin boka chung vel tan chuan thlatin bu fai leidan hian sarkar hian khor som panga chuang aseng ani khor som panga chuang kan ti kherna chan chu transportation cost kha khor som panga khan kan la chu tel lo le nga la ti chuan sarkar in bu fai mana a mule chu khor som panga thatin kan sena khan khor riat vel kan mule ta khor sari chu bu fai subsidy tan hian state sarkarin a choi thina ni he thil hi pu speaker bu fai mani ti san tum na te oma mi ti lai kha house member zo om tak te khia ta chiang taka soi ka du ani supply minister kalta ming thatak purin te po khan bu fai man ato nu hi chuan kat var bik ta na bu fai man ti to wa du thu hi social media a soi hi kalo hre to tin iveilama mi te po hian bu fai man ti to hi chu a tul vi wan te po anti ve thina ni kan ram sum le pai din hun kan enin chu wang chuan sarkar chuan ngai tu na aseng meka khati khan kat var om te kha chin hi in kan then le anga chi khat na chu mani bu fai ei tur chu ka lei ve theye kan chung ko chu kan ngai tu om lo ve pathian zara thatin kan chung ko bu fai ei tur chu kan lei ve theye ti ho ne na chuan subsidy pek lo mai te hi a thangem kan ti ni tin kat var ro rawa khang ke ni chu pui kan la mo de ve ti category ho kha subsidy kan pe zui thawanga amaro chu kan subsidy pek zui tu zat ero chu sarkar hian azat turang zong kha chuan alangai tu lo ani ole pu speaker heng demand number paruk land revenue and settlement cheng vai bel si somthum pali noi somriat pariat singriat sangthum le demand number som pasari na food civil supplies and consumer affairs cheng vai bel chezan hi som ko pakwa noi somli pakhat singli sanga awa in cheng vai bel chezathum somthum pali noi somthum sing hi sangriat te hi he house za om takhian min pas pui turin karon nge ne kalome 네, hello, 오늘. 작은 미니스터 칸